Harabura amasaha rero kugira ngo umukino wa Champions League ugiye guhuza ikipe ya Benfica ndetse n'ikipe ya Real Madrid utangire. Ni umukino uzakinwa mu byiciro bibiri kuko aka kanya tuvugana ikipe ya Benfica niyo yakiriye Real Madrid, ariko retour Real Madrid izaba yakiriye ikipe ya Benfica kuri stade yabo Santiago Bernabeu. Ni umukino ukomeye rero wa Champions League kuko ikipe ishobora kuza kutakaza nta kabuza iraza gusezererwa muri Champions League. Tugiye kuvuga rero ku mukino wari wabanje ubwo ikipe ya Benfica yari yatsinze ibitego bitatu ikipe ya Real Madrid ku minota 90, ariko ku inyongera ikipe ya Benfica ikaza gushiramo igitego cya kane byatumye igira amahirwe yo gukina uyu mukino tena ugiye kwihuza n'ikipe ya Real Madrid. Twihuse rero kuri uwo mukino wari wabanje, ubundi ikipe ya Benfica yari yatsinze ibitego bitatu Real Madrid murabyibuka, ariko Jose Mourinho yarabizi neza ko mu gihe batabona ikindi gitego cya kane kuri ikipe ya Real Madrid baraza guhita basezererwa muri Champions League. Niyo mpamvu ku munota wa 90 umupira wenda kurangira, umutoza Jose Mourinho abwira umunyezamu wa Benfica arazamuka afasha ikipe ya Benfica kuba yatsinda umukino, itsinda ikipe ya Real Madrid ibitego 4-2. Byabahaye amahirwe kuko iyi Benfica yatumye iguma muri Champions League, kuko iyo kira gitego kitaza kuboneka nta kabuza iyi Benfica ntabwo tuba tukire kuyivuga. Ariko ubwo batsindaga iyo Real Madrid byari amahirwe, ariko nanone bongeye gutomborana, akaba ari wo mukino tugiye kureba noneho, umukino uzabamo Arenato nkuko nari maze kubivuga. Ariko uyu mukino ufite byinshi, ariko reka manze babwiye kuri ikipe ya Benfica. Mbere na mbere ni umutoza mwiza Jose Mourinho watoje ikipe nka Real Madrid, arayizi cyane, azi imikinire yayo ndetse azi n'abakinyi beza ifite bashobora gukoresha kuri uyu mukino. Kuri Jose Mourinho rero kuba yaratsinze umukino ubanza bimeze nkaho biri buze kumwohera muri rejoro, kuko n'umukino ushize yari yawutsinze kandi stade batsindiyeho Real Madrid niyo bagarutseho. Gusa na Real Madrid ishobora kuza ifite ukundi kuntu yiteguye ikaba yatsinda iyi Benfica, ubundi mu gihe retour yaba igarutse ubundi Real ije iwabo akazaba bimeze nkaho ari ugusoza umuhango, ubundi igahita ikatisha nayo ikaza kugera mu yandi makipe yabaye classified muri Champions League. Hari andi makipe rero yarangije kuba ari classified na makipe 8, harimo za Arsenal, za Bayern Munich, za Tottenham, za Barcelona ndetse nimba nibuka neza na Liverpool ishobora kuba iri classified muri ayo makipe 8 ya Champions League. No kuvuga kuri iri joro rero hagiye gukina amakipe agera kuri 16, ariko na makipe ari buze gukina hishakamo amakipe 8, hanyuma muri ayo makipe 8 niho haza kuvamo nanone ayo azasanga amakipe yandi yabaye classified akaza yasanga kuri iyo mikino twavuga ko ari ikindi cyiciro bazaba bagezemo ariko bamaze kuba classified. Sinzi nimba muri kubyumva neza. Iyi mikino rero ukuntu imeze ni uko bazakurikiza aggregate, ni ukuvuga ikipe ya Real Madrid akakaya tuvugana inganyije na Benfica, n'umukino ukurikira bakanganya nta kabuza bazifashisha penalty. Ikindi kintu nanone kubijyanye na aggregate, mu gihe ikipe ya Benfica itsinze Real Madrid tuvuge urugero bitabo 2-1 ku mukino wo kwishyura, iyo aggregate barayigendana muri Champions League. Umukino wo kwishyura Real Madrid yabayakire iyi Benfica bazahera ku gitego yatsindiye hano. Icyo kintu cyo cyagirugete ndakeka abantu barakizi neza. Ikintu rero rwavuga kuri iyi Benfica igiye gukina ikipe ya Real Madrid, ushobora gusanga abantu fana aka kanya nimba uri video ushobora gufana FC Barcelona cyangwa se uri umufana wa Real Madrid. Ariko ikintu navuga kuri iyi Benfica ifite abasore batoya bazi kwihuta, batarangwa cyane nko kudefanda nka Real Madrid. Ikintu cya mbere navuga iyi Benfica irusha Real Madrid ni speed, icyo kintu ndacyemeranya. Ikindi babarusha ni umwuka. Real Madrid ni ikipe nziza, ariko aba basore ba Jose Mourinho ni abasore bakiri batoya ugeranyije na Real Madrid. Real Madrid ifitemo abakinyi nka ba Valverde na abakinyi bakuru n'abandi bakinyi batandukanye nyine abenshi muri Real Madrid bakuru usanga bakina mu ruhande rwugarira rw'abadefenseur, mu gihe nanone abakinyi batoya kuri Benfica ari babandi bataka. Nimba mwibuka rero ikipe ya Benfica igitego yaje kuba itsindana aba badefenseur ba Real Madrid n'abasore barebare, ariko aba basore nanone ba Benfica ntabwo ari barebare, ariko nk'igitego batsindanye Valverde
ni umupira we ubwe yagomba gukinanisha n'umutwe kuko abasore ba Benfica ni bagufi, ariko we yazamuye kuguru bituma batsindana igitego cy'umutwe. Urumva rero aba basore ba Real Madrid bagomba kwikosora mu gihe iyi Benfica yababonamo icyuho igatsinda iyi kipe ya Real Madrid. Umukino utaha icyo basabwa ni ukudefanda gusa, ubundi bakaba bakuye muri Champions League, ikipe ifite ibikombe byinshi by'umwihariko muri uyu mukino wa Champions League. Iyi Real Madrid rero ikintu isabwa kuri uyu mukino wa Benfica ni ukwitwara neza bagatsinda, mu gihe iyi Benfica yaba ije kuri stade Santiago Bernabeu kwa Real Madrid bikazayohera kuba yatsinda uyu mukino. Ni umukino rero ukomeye. Mbere na mbere turavuga ku mutoza wa Barcelona, hari ikintu yigeze kuvuga kuri Real Madrid. Hari umunyamakuru yigeze kubaza Hans Flick aramubaza ati se aya makipe nka Benfica cyangwa se n'andi makipe mato yakuza muri iri rushanwa rya Champions League agahita ahura n'amakipe makuru, ubona abatari nko kuryamirwa kuri yo? Icyo kintu umutoza Hans Flick yahise avuga ati muzabibaze Real Madrid. Impamvu yavuze gutyo nuko ikipe ya Benfica yari imaze gutsinda ikipe ya Real Madrid hafi kuyisezera. Hans Flick icyo yashaka kuvuga nuko nta kipe ntoya muri Champions League ibihari, iyo ari yose yagukubita ikagusezerera. Ikindi kandi uyu mukino wabanje wa Benfica wari ugiye kuba umutoza Jose Mourinho yavuze ko Alvaro wa Real Madrid ari umutoza mwiza ukwiye Real Madrid, ariko ntago byamubujije kuba yatsinda Real Madrid ibitego 4 bigatuma aka kanya bongera gutombora. Ariko ikindi kintu nagarukaho mu bijyanye no gutombora nuko ubwo ikipe ya Benfica yatomboye ikipe ya Real Madrid, abasore ba Real Madrid barishimye cyane, baravuga ati tugize amahirwe kongera guhura n'ikipe ya Benfica kuba yaradutsinze. Uyu mukino tugiye gukina urimo Arena Retour, bivuze ngo nabo bazazi wacu. Nuvuga umukino wabanje wari wabereye kuri stade ya Benfica, niyo yari yakiriwe umukino. Abantu rero barishimye cyane, gusa iri joro dutegereje kuza kubona umukino utandukanye n'uwabaye mbere, kuko ni umukino urafite byinshi. Ese ukibaza ikipe ya Benfica iraza gutsinda iyi Real Madrid cyangwa se Real Madrid iratsinda iyi Benfica iyisezerere nk'uko yari igiye kuyisezera ku nshuro yabanje? Iyi ni Manda Sport TV, kanda subscribe tubane buri munsi, nzajya nkwereza amakuru agezweho buri saha. Njye ndi ari w'i Rwanda.